Holy Spirit, minister to you through this word. पवित्र आत्मा ह्या जाग्यार आसा अशें म्हाका कळपाक मेळ्ळें न्हू. आयज खेरीत भाशेन जेजू तुज्या लागीं उलयतलो. आयज खेरीत भाशेन जेजू तुज्या काळजाक हात लायतलो. I believe God is going to open the eyes of many people. देव आमचे दोळे उक्ते करूंक सोदता. जायतें जें आमच्या जिवितांत घडटा तें देवाक बरें लागना. जायतें जें आमच्या देशान आमच्या गांवांनी घडटा तें देवाक बरें लागना. मनीस काळोखांत आसा. मनशाक उजवाडाची गरज आसा. People are living in darkness. They are living in a spiritual darkness. आत्मीक काळोखांत मनीस आसा. हे उतर उलयतना देवाचे प्रेझन्स हांव फील करता. ह्या वेळार देवाचें आशीकपण आसा. ह्या वेळार देव तुज्या लागीं उलयता आनी देव तुका उजाड करतलो. देव तुजे वरवीं आपलो प्रकाश ह्या संवसाराचेर घालतलो. God is going to shine his light through you. You be ready for it. अशें चिंती नाका की तूं कांयच न्हय. फुडें आयज देव तुज्या लागीं उलयतलो. There is a special word of the Lord today. My dear people, God doesn't like so many things that are happening. He's trying to get our attention by allowing many things to happen. देवाक बरें लागना जायतें जें आमच्या देशांनी आनी आमच्या गांवांनी घडटा. देव मनशाक अळकना. मनीस देवाक अळकना. मनीस देवाक अळकना. देव मनशाक आपलो उजवाड दाखोवंक सोदता. देव मनशाक आपलें काळीज उक्तें करूंक दाखोवंक सोदता. पूण मनीस देवाक अळकना. मनीस देवाक अळकोवंक सोदिना. संवसारान उजवाड आयलो पूण मनीस काळोखांत जिवंक सोदतात. कित्याक तांची कोर्तुबा काळोखाची आसा. आमच्या देशान आमच्या गांवान आयकात. आमच्या देशान आमच्या गांवान जायतें अशें घडटा. मनीस देवाक अळको नासतना असली कोर्तुबा करता. आमी तर आयजाया प्रवाद्याचें पयलें पुस्तक वाचीत जाल्यार थंयसर आमकां देव सांगता. देवाचें उतर आमकां सांगता. तुमची फेस्तां तुमचें जें सगळें घडटा तुमी जें सगळें करतात तुमच्यो परबो तुमची फेस्तां म्हाका बरी लागनात. कित्याक त्या फेस्तांनी त्या परबांनी आमी देवाचो उगडास करिना. देखून देव म्हणटा की म्हाका वीट आयल्या जे तुमी तुमचे आमासपणो आमी म्हणटा आमच्या गांवांनी आमी चोंद्रिमांक मनीस चोंद्रिमांक वर्शीप करता. मनीस सुर्याक वर्शीप करता. मनीस रोसणेची पुजा करता. आनी देव हें सगळें पळोवन विटला. ही सगळी आत्मीक हो सगळो आत्मीक काळोख जावन आसा. आयज खेरीत भाशेन एक उतर देव तुज्या लागीं उलयता. आनी एक खेरीत भाशेन उजवाड तुज्या जिवितां भितर सरतलो. People have forgotten about God. And God is saying in the book of Isaiah, I do not like your keeping of your feast. I do not like all what you're doing. See, people are worshipping the creation instead of the Creator. God hates it. God is trying to bring our attention by allowing things to happen on this earth. But still, the eyes of the people are not being opened. There is a man that the Bible talks about who became a voice. He became a voice. And today I'm going to speak to you about that man who became a voice in the wilderness. Bible हे पवित्र पुस्तक एका मनशाचे आमकां सांगता
जो एक ताळो जालो अरोण्यांत आनी ह्या दिसांनी लोक ताचो उगडास करतलो आनीक जे भाशेन आमच्या गांवांनी ह्या मनशाचो उगडास जाता तें देवाक बरें लागना. हाका लागून सोत कितें तें देव आयज तुज्या लागीं उलयतलो. देवाचें उतर सांगता आमकां जोआवाच्या 8व्या वस्वरान आनी 32 वर्सान आमकां सांगता. जॉन 8:32. तुमी सोत जाणा जातल्यात आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतले. अशें मुखार भाव भयणीनो, आमचो देश स्वतंत्र जालो कितलीं वर्सां जालीं, पूण तरी आसतना मनशाच्या काळजान मनशाच्या मनांनी आजुनूय आमचो देश बांदपासान आसा. कित्याक जें आमी करता तें आमकां बांदून दवरलां. आनीक देवाचें उतर आमकां सांगता मत्तेवाच्या 15व्या अविस्वरान. In Matthew chapter 15, God is speaking specially to us. Listen carefully. In Matthew chapter 15 verse 8, it says that, they have made the word of God of none effect by their traditions. आमच्या फेस्तांनी आमच्या पोरबांनी देवाचें उतर सापसुबें केलां, काही न्हू कशें केलां. Our traditions, everything has nullified the word of God. God's word says, Matthew 15:8. You read that. The whole chapter is talking many beautiful things. It says that they worship me from their lips, but their heart is far from me. तांच्या ओठांनी ते म्हाका बोसतात, पूण तांचें काळीज म्हजे सोरशिले पयस आसा. Hallelujah. अशें मोगाळ भाव भयणीनो, right now God is speaking to you. If you open the book of Isaiah, there is a prophecy about this man, and the name of this man is John the Baptist. João Baptist जावन आसा ह्या मनशाचें नांव, जो एक व्हड प्रवादी जावन आसलो. इनफॅक्ट जेजून सांगला की जोआव बाप्तिस्ट जावन आसलो सगळ्यांतलो व्हडलो प्रवादी. जेजून ताचे विशीं उलयलेलें आसा that he was one of the greatest prophet is talking about him. And you see in Isaiah, thank you Jesus, oh thank you Lord, chapter 40, it says in verse 3, Isaiah 40 chapteran बरयलेलें आसा. एक ताळो असो आड्डता, सोर्वेस्पराक अरण्यांत एक वाट तयार करात. The voice of one crying out in the wilderness, prepare the way of the Lord. Hallelujah. Prepare the way of the Lord. एक ताळो जो आड्डतालो अरण्यांत. I'm going to talk to you about John the Baptist. जोआ बाप्तिस्ताचे आयज थोडे आमकां एक एग्जाम्पल आमकां आमचो देव दिता. See, I will read this in English in the book of John now. In John chapter 1, we will just read this verse. After John the Apostle is talking about the Word of God in John chapter 1, we are being introduced to John the Baptist. Now it says, verse 6, it says, there was a man sent from God whose name was John. This man came for a witness, to bear witness of the light, that all through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light, which gives light to every man
coming into the world. Hallelujah. There was a man sent from God whose name was John. Now I'll just read this in Konkani. देवान धाडलेलो एक मनीस दिश्टी पडलो. ताचें नांव जुआंव. ताचे वरवीं सगल्यांनी बावाट दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गवाय दिवंक म्हूण तो गवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गवाय दिवंक तो आयलो. खरो उजवाड म्हळ्यार सोबद संवसारांत येतल्या समेस्त मनशांक तोच उजवाड दिता. हालेलुया. देवान धाडलेलो एक मनीस आसलो. There was a man who was sent by God. Hallelujah. Remember one thing. John the Baptist was sent by God. He was not God. He was sent by God. Hallelujah. ताची वरवीं सगल्यांनी बावाट दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गवाय दिवंक म्हूण तो गवाय कसो आयलो. He came to bear witness of the light, and that light is written in your Bibles with a capital L. It is talking about Jesus. उजवाडा विशीं गवाय दिवपाक तो आयलो. कोण जावन आसलो तो उजवाड. जेजू क्रिस्त जावन आसलो तो उजवाड. आनी जेजू क्रिस्ता विशीं गवायकी दिवपाक जुआंव बाप्तिस्त आयलो. हालेलुया. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक तो आयलो. He himself was not that light. In capital letters L. He himself was not that light, but was sent to give witness about that light. Okay, remember this. Remember this. Now we are going to go to another verse. Thank you, Lord. Listen to this. John chapter 1 verse 19. Now this is the testimony of John. Listen. This is the testimony of John. Now I'm going to speak to you something. You better pay attention to the word of God. Because the word of God is a lamp and a light. And God's word is the truth that is going to open the eyes of people. देवाची उत्तर जावन आसा उजवाड. आनी उत्तर तूं आयक, कित्याक ह्या उतरा विशीं तुजे भितर उजवाड येतलो. John 1:19. Now this is the testimony of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" He confessed and did not deny, but confessed, "I am not the Christ." And they asked him, "What then? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the prophet?" And he answered, "No." And they said to him, "Who are you, that we may give an answer to those who sent us? What do you say about yourself? What do you say about yourself? What do you say about yourself?" He said, "I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said." Oh, thank you, Jesus. Now those who were sent were from the Pharisees, and they asked him, saying, "Why then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophet?" John answered them, saying, "I baptize with water, but there stands one among you whom you do not know.
It is he who coming after me is preferred before me, whose sandal straps I am not worthy to lose. These things were done in Bethabara, beyond the Jordan, where John was baptizing. Hallelujah. So beautiful, so beautiful. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now let me just read this in Konkani from verse 19. Hallelujah. Can you feel the presence of God? Every one of you, those who are watching. Hallelujah. Those who are online now and those who are going to come afterwards. Please share this video. Video share kora, because देवाचे उतर सॉट जावन आसा. Share it now. Do it now. It's very important what is coming right now to you, to me, to our India, to our Goa. video share कर कित्याक जे आता तू आयकतले एकदम important. आमकां सगळ्यांक आमचे दोळे उक्ते जावपाक, आमकां सुटका मेवपाक, आमच्या देशाक, आमच्या गांवांक सुटका मेवपाक. Hallelujah. Share it. Verse 19. जोआवाची गवायकी ही. तू कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुसलेमा थावन पाठयले, तेन्ना ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणें ताका म्हणलें, कितें तर? तूं एलिया? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिजा न्हय. तूं आमी रावता तो प्रवादी बी? आनी ताणें म्हटलें, ना. तेन्ना ताणें ताका म्हटलें, तूं कोण तर? आमकां पाठयल्या तांकां आमी कितें सांगचें? तुजे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुआवान म्हणलें, इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. हो ताळो हांव. I am the voice. I am the voice. Hallelujah. तांकां फारिजेवांनी पाठयलें. ताणीं ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलायजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुआवान प्रतिपाल केलो, हांव उदकान स्नान दितां. हें खरें, पूण तुमी वळखनासलेलो एकलो तुमचे मदें आसा, तो म्हज्या उपरांत येतलो आनी ताच्या वाणाची वाडी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेथानियांत जॉर्दानाचे पलतडी जुआंव स्नान दितालो थंय घडलें. हालेलुया. हालेलुया. मोगाळ म्हज्या भाव भयणीनो, आयकून घ्या. जुआवाची गवायकी की तूं कोण गाय म्हूण ताका विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की जें कितें बरयलेलें आसलें. It's very, very important to know the word of God. John is quoting about himself what was written. In the book of Isaiah 40 verse 3, it was written about John the Baptist. सर्वेस्पराची वाट नीट करात. Preparing the way of the Lord. I am the voice of one crying in the wilderness. I am the voice. एक ताळो अरण्यांत आड्डता. Listen, my dear people. The Bible says, John the Baptist said, I am not that light. He was not that light, but he came to give witness of that light. He himself said, I am just a voice that is crying in the wilderness. John the Baptist said, I am baptizing you with water, but there is one coming after me whose sandal straps I am not worthy to unwrap. हांव तुका उदकाचो स्नान दिता, पूण म्हाजे उपरांत जो येतलो, जो तुमचे मदें आसा, तो तुमकां
तुमकां पवित्र आत्म्याचे स्नान दितलो. In another gospel it is talking about, I baptize with water, but there is one that is coming after me, who is among you, who is going to baptize you with the fire and the Holy Spirit and with fire. तुका पवित्र आत्म्याचो आनी उज्याचो स्नान तो दितलो. हांव तुका फकत उदकाचो स्नान दिता. हांव एक ताळो जावन आसा म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो. Today I am here to tell you that the importance that we are giving to the creation more than the creator is not pleasing in the eyes of God. God will not share his glory with another. We cannot take the glory for ourselves. मनशांनी आपल्याक ही मोहिमा घेवंक जायना. In fact, John chapter 3 verse 30 says, John the Baptist said these words, he must increase and I must decrease. तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. येशू जेसूक वाडोनी आनी म्हाका तिमी तिमी लो लो ल्हान ल्हान जावं दी. Hallelujah, hallelujah. You see, again we read. Why am I reading the word to you? Because I want to tell you what is written in the word, because the word is truth. Hallelujah. Again it says in John 1:29, the next day John saw Jesus coming towards him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Hallelujah. O pole devacho mendro जो संसाराचे पातक काडटा. जुआवान जेजूस सोवे पॉइंट केले आनी सांगले, ओ पळे देवाचो मेंढरो, देवाची शेली जी संसाराचे पाप काडटा ती आजून लेगून कोण काडटा संसाराचे पातक? फकत जेजू काडटा आनी कोणाकूच पदवी ना आमचे पातक काडूंक. हालेलुया. कोण आमकां नितोळ कोत्ता म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो? फकत जेजू आमकां नितोळ कोत्ता. कोण आमचे पासत विनोदी कोत्ता? फकत जेजू आमचे खातीर विनोदी कोत्ता. कोण सिंहासनाचेर बसला? Who is seated on the throne? Jesus is seated on the throne. Who is the Lamb of God? Jesus is the Lamb of God. What did John the Baptist point to? Who did John the Baptist point to? He pointed to Jesus. ताणें कोणाक बोट दाखयलें? कोणाचेर ताणें नदर गाल मुटली? जॉन द बॅप्टिस्ट, जुआ बॅप्टिस्तान कोणाचेर नदर गाल मुटली? ताणें मुटली की जेजूचेर नदर गाल. ही जावन आसा देवाची शेली जी संसाराचे पाप काडटा ती. Behold whom? Behold the Lamb of God. He didn't say behold him. ताणें म्हणोंक ना आपल्याची नदर माड. हालेलुया. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, खंयच्या सांतानो भक्तान म्हणोंक ना की म्हजी नदर माड. No saint of God, nobody who came as a witness to God has ever said, look at us. Never they said like that. Amka worship kara. Ashe mudok na. Hallelujah. Even if you say that, Peter and John at the gate called Beautiful, they were going there to worship Jesus. They were going there to worship God in Acts chapter 3. Then आमी पळयता की धर्मदूताच्या इतिहासान, in the book of Acts as we see, तिसऱ्या आविस्वरान आमी पळयतात एक भिकारी असलो, तिचो एक पांगडो असलो. There was a lame man who was seated at the gate called Beautiful. त्या गेटी कडेन तो बसलेलो असलो आनी तो भीक मागतालो. जुआव आनी पेद्रू थिंगासर दोगूय जाण येता, right? Peter and John, they are coming over there and they are looking at this man and this man is begging with them. ताणें तांचे कडेन भीक
भीक मागली कित्याक तो पांगडो आसलो ताचे लागीं कांयच करूंक जायनासलें हालेलुया ताचे लागीं कांयच करूंक जायनासलें तो हेल्पलेस सिट्युएशनान आसलो म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो ताणें आपले हात अशें केले तांचे सवय लिसन this is a lesson for us over there that man he put his hand like this and as if he is going to ask for begging for alms to मागोंक लागलो भीक मागोंक लागलो तांचे कडेन पूण पेद्रून आनी जुआवान सांगले की म्हाका पळय आमकां पळय कित्याक आमकां पळय म्हटलें न्हय की तांचे कडेन सुटका आसली न्हय की तांचे कडेन सोडवण आसली अशें न्हय पूण ते जाणा आसले तांचे भितर कोण रावतालो तो माय डियर पीपल दे न्यू हू वॉज इनसायड देम दे न्यू दे वर टॉकिंग अबाउट अ नेम नाउ कम ऑन दे वर टॉकिंग अबाउट अ नेम दॅट इज अबव एवरी अदर नेम ताणीन अशें सांगले की Bangar ani rupe moja kode na. Silver and gold I don't have. My God, I feel the presence, the anointing of God as I'm talking to you. Bangar ani rupe amche kode na pon je amche kode asa te ami tuka ditao. What I have, such as I have, I give to you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk. त्या Jesu Christaच्या नावान उठ आणि चलोंक लाग. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Who did they point to? Jesus. Who did the miracle? Jesus. Whose name had the power? Jesus. कोणाच्या नावाक पदवी असली जेजूच्या नावाक हालेलुया हालेलुया सो ताणीन कितें म्हटलें जेजूच्या नावान उठ आनी तो मनीस जो पांगडो असलो जल्मान थावन तो उठलो हालेलुया he rose up he got up and he stood up he took the help of Peter and John and he stood up but how did he get up he got up because of the name of Jesus कसो तो उठलो कसो तो बरो जालो कोणाच्या नावान तो बरो जालो Now I'm asking you this because there are so many people who are living in darkness and they don't know God अजूनही मनीस देवाक अळकना आमच्या देशान आमच्या गावान अजूनही मनीस खऱ्या जिव्या देवाक अजून बोजूंक शिकोंक ना they don't know the living God. Jesus came to give you a relationship with him. John the Baptist was an instrument, my dear people. He was a voice. John Baptist एक हथियार असले देवाच्या हातान की देवान ताका पाठयलो देवान ताका धाडलो God sent John the Baptist. God sent all the people, all the apostles. God sent them. The Bible says that Jesus sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Jesus sent them. Who sent them? Jesus sent them. Who is greater? The one who is going or the one who sent him? Who is greater? The one who is created or the one who is the creator? Kon word जावन आसा. Kon word जावन आसा म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो. Yes, I'm telling you, share this video so that people would know this. We want our miracles. That's all. We are so selfish sometimes. We are living for ourselves. We are asking God for this and asking God for that. आमी कितली कुट्टी जाल्यान सायते पावटी आमी इतली अपस्वर्ती जाल्यान की आमकां आमचेच पडलेले आसा. पूण म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो देव आमकां धाडटा वच आनी म्हजी बरी खबर दुसऱ्यांक सांग कितें जावन आसा ही बरी खबर. जेजू येवचो जालो वाट तयार आमी आतां करूंक जाय. हालेलुया. ही वाट आमी तयार करूंक जाय मनशांक आमी तयार करूंक जाय पूण मनीस अजून तयार नान कित्याक ते अजूनय काळोखांत आसा. देवाचें उतर सांगता की उसवाड संवसारान आयलो म्हटल्यार मनशांनी काळोखाचो मोग केलो कित्याक तांकां काळोख बरो लागतालो तांची कर्तुबां वायट आसली देखून. Their deeds were evil. Shumandrasti ketikara baba. Holy Spirit flow, God.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. कोणच्या संतान आपले नाव वयर काढ म्हणून सांगला? कोणच्या संतान सांगला की आपली परब कर म्हण? Which saint of God said, you shall give me the glory? Today, if we are preaching the gospel, today if I am preaching the gospel, today if a pastor or a brother you are listening to on YouTube or Facebook is preaching the gospel, it is because we are sent by God. And you also are sent by God. And those, listen to me. What is a saint? What is a saint? Ami munta sanjao, right? Ami munta sanjao. So that is, I think it's a Latin word or a Portuguese word, I don't know, but sanjao, Sanjuao, whatever. Okay, Saint John. What is that meaning of saint? The word saint is coming from the word sanctified. Listen, this teaching is very important. Very important. Ye utor je sant asanu, ye utor, ye word asa sanctified. Ye sanctified word munche kide. Sanctified munche doon kushin kela, doon separate kela, washed and set apart. It is called sanctified. Moja mogal babudeनु जी कोण जेजूच्या रक्तान धुलेली आसा, तांची पातका धुलेली आसा, तांका धुवून कुशीन केला. They are washed and set aside. You are a saint. तू एक भक्त जावन आसा, तू एक सांत जावन आसा, कित्याक जेजून तुजी पातकां धुल्यान, जेजून तुका सुटका दिल्या. You are a saint because you are washed in the blood of Jesus. God has separated you for himself. God has separated me for himself. I am a saint, a living saint. Yes. You are a saint, a living saint. हांव एक सांत जावन आसा, कित्याक जेजून म्हाका आपल्या रक्तान धुला आनी कुशीन केला. ह्या संवसारांतले म्हाका ताणें सायडीक काडला, कुशीन केला. God has separated you. Listen, this is so important. We want high revelation teaching. This is a basic that you need to know. This is the basic that our Indian people, our people all over the world need to know. Ya akka संवसारात ये झाडा जावपाक जाय, जायती झाडा नको. And maybe you are a born again Christian and you know this thing. गोडे तू born again जावन आसा, गोडे तू already झाडा हे सगळे. पण तुझे भितर ये अजून करेज येवंक ना, अजून ये बॉल येवंक ना की तू सोट दुसऱ्यांक सांगतले, कित्याक तू मनशाक भियेता. म्हज्या मोगाळ भाव भिडून आमी मनशाक भियोंक जायना. देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. मनशाक सुटका मेळपाक जाय. हालेलुया. मनशाचे दोळे उक्ते जावपाक जाय. आमी ह्या संवसारान आसा कित्याक? देवाची महिमा करूंक. तर आमी आमकांच लागून जियोचें न्हय, आमकां देवा पासून जियोपाक जाय. जे देवान आमकां सांगला ते आमी करूंक जाय. की तू एक सांत जावन आसा, तू एक भक्त जावन आसा, हांव एक सांत जावन आसा. सो जे देवान उतर आमच्या तोंडान घातला आनी आमकां धाडला, ते उतर आमी दिवपाक जाय. आमचे उतर न्हय. I cannot give my own thinking word to you. What I speak can become false, but what God speaks is never false. God's word is the truth forever. हांव तुजे कडेन फुट उलोवंक शकता, माझ्या मनातले हांव तुजे कडेन उलोवंक शकता आनी ते एक फुट जावंक शकता. म्हटल्यार देवाच्या उतरान सावन जे उलयलेले आसा, जे पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी देवाच्या अभिषेकान बरोवन जे उलयलेले आसा, ते केन्नाच फोट जावंक जायना. देवाचे उतर सोट जावन आसा सासणाच्या सासणाक. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आणि हे सोट की देवान जुआंव बाप्तिस्ताक धाडलो, देवान सात जुआंव बाप्तिस्ताक धाडलो, ताका पाठयलो एक ताळो अरण्यात जावपाक, सोरेस्पराची वाट तयार करपाक. लिसन केअरफुली. God sent John to be a voice in the wilderness. He came in the spirit of Elijah to be a voice in the wilderness.
Hallelujah. And the Bible says that in these days, the spirit of Elijah will come. It's come upon us. पवित्र आत्मा आमचेर येयला आनी त्याच अभिषेकान बरोन, त्याच बोल्डनेसान बरोन, तेच पदवीन बरोन जो इलायजाची पदवी इलायजाचेर असली, ती पदवी जुआन बाप्तिस्ताचेर आयली आनी तीच पदवी ह्या शेवटाच्या दिसांनी आमचेर आयलेली आसा. The same spirit of Elijah is come. The same Holy Spirit is come upon us. We are going to be like Elijah in these last days and speak the word of God in boldness. The same Holy Spirit who was guiding Elijah in those days, the same Holy Spirit who was giving the boldness to John the Baptist, who was giving the boldness to all the apostles, is giving us the boldness to speak today. And that's why I'm not afraid to speak the truth. तोच पवित्र आत्मा जाणेन बॉल दिले शिसांक, जाणेन बॉल दिले जुआन बाप्तिस्ताक, आपले उतर परगट करूंक तोच पवित्र आत्मा जो जुआन बाप्तिस्ताक उजार केलो, आयज म्हाका उजार करता, आयज तुका उजार करूंक सोदता. हालेलुया. So tell me, which saint told that give me the glory? Can we do it? Can I do it? Can I tell you, worship me? Can I tell you, woe unto me if I say that? Woe unto anybody who say that, because we are not supposed to. Anybody who is preaching the gospel will know the truth. Anybody who has the Spirit of God will know the truth, because He is the Spirit of truth. And the one who is preaching the gospel, Holy Spirit, is living inside of us. And Jesus said, when the Holy Spirit comes, He will glorify me. जेन्ना पवित्र आत्मा येतलो तो म्हाका महिमा दितलो. हालेलुया. कोणाक? जेजूक. स्वर्गीच्या बापाक, देवाक, जेजूक महिमा दितलो. जो पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. हालेलुया. We'll give Him the glory. आयज म्हज्या मोगाट भाव भयणीनो, देव आमकां कितें सांगता? जुआन बाप्तिस्तान म्हटले, जेजू सोवे ताणें पॉइंट केले. जॉन द बॅप्टिस्ट पॉइंटेड टुवर्ड्स Jesus and said, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. O जावन आसा देवाचो मेंढरो जो संवसाराचे पाप काडटा. He pointed to Him. Every saint of God that ever came pointed to Jesus. Every saint of God that ever did a miracle did in the name of Jesus. जे संत भक्त संवसारात आयले सगळ्यांनी जेजूच्या नावान, म्हज्या मोगाट भाव भयणीनो, जेजूच्या नावान ताणीन अचपाक केली. And here we are today in this generation where there is supposed to be so much of light of God, there is so much of darkness, and people are still living in darkness. या संवसारान उसवाड आयलो आणि इतली टेक्नॉलॉजी आसा, देवान आमकां दिलोली आसा. आमकां बायबल दिलोले आसा हातीन, आमच्या हातान मोबाईल आसा. या मोबाईल फोनाचेर आमचे बायबल आमी डाउनलोड करूंक जाता. गुगल आसा, आमी सोदूंक जाता. आमी सगळी स्टडी करूंक जाता. देवाच्या उतराची कॉमेंट्री पळोवपाक जाता. गुगलाचेर बायबल कॉमेंट्री पळोवपाक जाता. हे सगळे आमी वाजून आमचे दोळे उक्ते करूंक. पुन्हा मनशांक कितें जाय? मनशाक आपल्याक जाय तशें करूंक जाय. पीपल आर सो बिजी इन द एंटरटेनमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड. And what are they doing? Feasting. आमकां आमची फेस्तां करूंक जाय, आमचे पोरबो करूंक जाय. खंयच्या साताच्या नांवान आमी फेस्तां करतात आनी आमी पोरबो करतात. हे देवाक वीट आयला. Read in Isaiah 1. God hates all these things because there is no glory for God in this. जेजू क्रिस्ताक महिमा मेळना. म्हजे मोगाट भाव भयणीनो, जुआन बाप्तिस्तान सांगलें की हो जावन आसा देवाचो मेंढरो जो संवसाराची पातकां काडटा. तो जुआन बाप्तिस्तान आमची पातकां काडूंक ना. खंयच्या साता भक्तान आमची पातकां काडूंक ना. खंयच्या साता भक्तान आपलो जीव आमचे खातीर खुर्साचेर दिवंक ना. आमचे खातीर ताणीन रगत वारूंक ना. हांवें तुमचे पासत खुर्साचेर जीव दिवंक ना. हांवें तुजे पासत कांय करूंक ना. जोरी तर हांव हे उतर पासून दिता जाल्यार हे उतर देवा कडसून सांग तुका येता. कित्याक देवान म्हाका पाठयला, देवान म्हाका धाडला म्हणून येता. I cannot do anything of my own self.
Until the Spirit of God is speaking through me, I cannot speak this thing to you. Who has given me the boldness today? It is Jesus. It is the Spirit of God who is in me. देवाचो पवित्र आत्मा म्हाका बळ दिता. सो हे सांत आनी भक्त जे आयले ह्या संवसारान म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ते आयले कित्याक ते जेजू क्रिस्ताची महिमा करूंक आयले. आनी ताणीन केन्नाच म्हणोंक ना की म्हाका वर्शीप करा, म्हजी फेस्तां करा, म्हज्यो परबो करा. Today God is speaking this very clearly. Very clearly. It's not I but the Spirit of God who is using me to speak the truth. Very clearly. And you better share this thing with other people that they would know, their eyes would be opened. Is share kara ki देव eyes clearly उलयता. आणि जायत्या जाणांक जे हांव सांगता ते घडीक बरें लागचें ना. पूण तुका बरें लागचें ना हें न्हू की तुका बरें लागना, हें न्हू की हांव हें सोत न्हू, हें सोतूच. आणि सोतूच तुका सोडवून दितले. कित्याक तुजो आत्मो साल्वार जावपाक जाय. मनशाचो आत्मो साल्वार जावपाक जाय. आणि ह्या दिसांनी कितली जाणां हॅपी फीस्ट आचे आनी हॅपी फीस्ट ताचे आमी करता. कित्याक देवाक हें बरें लागता? ना हें देवाक बरें लागना. की देवान सांगला अशें कर म्हणून, ना देवान सांगोंक ना अशें कर म्हणून. हे मनशांनी केलेली फेस्तां आनी हे कायदे आनी हे रीत रिवाज जे मनशांनी केला. आनी जेजू म्हणटा माथ्यूवाच्या 15व्या स्वरान की हे सगळे फेस्तां आनी हे सगळे ट्रेडिशन्स आमचे धरून देवाचे उतर नलिफाय जाता. नलिफाय म्हणजे देवाच्या उतराचो इफेक्ट आमकां मेळना. एक दीस आयतार जेन्ना मनीस वयताले इगर्जांनी आयकपाक देवाचे उतर, अर्दे वर पासून तांचे मन देवाचेर ना. हालेलुया. कित्याचेर आसा? घरा पुलाव करूंक जाय आनी शाकोती करूंक जाय आनी बिर्याणी करूंक जाय. मन सगळे थी आसा. कित्याक ती देवाक कळखना. आनी फेस्ताच्या टायमार कितलो लोक भडटा, क्राउड्स येता, फेरयो भोगतात, एन्जॉयमेंट करता. मनीस कोणाचो एन्जॉयमेंट? आपल्याचो एन्जॉयमेंट करता. देवाक हे म्हणून हांव सोदिना की देवाक नाका की तूं एन्जॉय केलेले, की तूं एक्झिबिशनांनी गेलेले खूंय गेलेले. देवाक बरें लागता की तूं जेन्ना खुशाल जाता. पूण जे आमी करता तातूंत देव खुद ना जाल्यार कसलो फायदो? जे आमी करता तेतून देवाक आमच्या जेजू क्रिस्ताक महिमा मेळना जाल्यार कसलो फायदो? म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, सांत आनी भक्त तुजे खातीर मरोंक ना. सांत आनी भक्तांनी तुजे खातीर आपलो जीव दिवंक ना. जोरी तोर ते अजापाक करता, मिरागरी केल्या ताणीन जाल्यार तेणी केल्या फकत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. लिसन टू मी. Listen to the word of God. I am a voice in the wilderness today, proclaiming the word of the Lord. I am the voice today preparing the way of the Lord. I am the voice today that God has sent to speak the truth today to you and to many others who will be watching this video. Open your eyes, people. If you say, sister, हांव जेजू खूंय मानता, पूण ह्या सांत भक्तांक म्हाका वर्शीप करूंक जाय. खूंय सांगला देवान की तांकां पांयां पड. खूंय सांगला देवान की तांचो उमाव घे. खूंय सांगला देवान की तांच्यो इमाची कर, मुर्ती कर आनी तांच्या पांयां पड म्हणून. इनफॅक्ट देवान सांगला अशें करूं नाका. देवान सांगला दुसऱ्या फुडल्यान म्हजे शिवाय तुका आनी दुसरे देव आसचे ना. सो तूं म्हणटले की ते देव न्हय, देव आसा, हांव मानता देव आसा, पूण ते म्हाजे पासत मागतले न्हू, देवा कडेन मागतले न्हू म्हणून हांव तांकां वर्शीप करता. नो माय डियर पीपल, नो. A person who is dead cannot do anything for you, cannot do it. Listen, Rubaka Shakadamara Sudnamaraka Shike. Hallelujah, listen. Ecclesiastes chapter 9 verse 4 and 5. It says that when a person dies, everything that is of his is gone from this world. He has no part in anything that happens under the sun. जेन्ना मनीस मेलो आनी तो गेलो, जे कितें ह्या संवसारान जाता ताका कसलोच वांटो ना ह्या जाग्याचेर. कसलोच वांटो ना, कसलोच हक्क ना आता ताका.
या संवसारान मनीस जीव आसोसोर आमी देवाक महिमा दिवंक जाता. हाका लागून या सांतांनी आनी या भक्तांनी जेजू क्रिस्ताक महिमा दिली. जेन्ना ते आपले कुडीन आसले तेन्ना ताणें जेजू क्रिस्ताक महिमा दिली आणि जेजूच्या नावान ताणें अजापां केली, मिरेकल केले. आमकां तुका आनी म्हाका दाखोवपाक की तुवें आनी हांवें करूंक जाता. जेजू क्रिस्ताची जी विश्वास दवरता ती सांत आनी भक्ता, जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान जी नितळ जाल्लेली आसा ती सांत आनी भक्ता, आनी तांणी अजापां आनी मिरेकल्स करूंक जाता जेजू क्रिस्ताच्या नावान. हो अधिकार सगळ्यांक दिलेलो आसा. हालेलुया. मार्क चॅप्टर 16 Verse 15, Jesus says, go into all the world and preach the gospel. वचत सगळ्या संवसाराक आनी बरी खबर परगट करा. हालेलुया. जी कोण विश्वास दवरता ती आतल्या भाषांनी उलयतली. जी कोण विश्वास दवरता की ती पिडेवताचेर हात दवरतली, पिडेवता बरी जातली. रीड इट इन द बायबल. जी कोण विश्वास दवरता मोजेर की म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली. लिसन माय डियर पीपल. If a saint or if anybody has cast out devils, it was in the name of Jesus. जेजूच्या नावाक देंवचार भियेता. कित्याक जेजून एकल्यानूच आपलो जीव दिला आमचे खातीर. जेजूच्या रक्ताक ते सगळे जेजूच्या रक्ताक ते सगळे देंवचार भियेता. जेजूच्या रक्ताक ते सगळे वायट कर्तुबां भियेता. जेजूच्या रक्ताक ते गाडयापण भियेता आनी तेका लागून मनशांक सुटका मेवता. हालेलुया. तुका आनी म्हाका पळोवन सैतान भियेना. सापसुबी आमी वचत जाल्यार जेजू विरेत आमी वचत जाल्यार आमी कांयच न्हू. पूण आमचे भितर जेजू आसा म्हणून आमच्या उतर आयकून सैतान भायर सरता. कित्याक आमच्या उतराक पदवी आसा. कित्याक आमचे जे उतर आसा की जेजूच्या नांवान आमी उलयता, जेजूच्या नांवान आमी हुकूम घालता, जेजूच्या नांवान. हालेलुया. आयज जेजूच्या नांवान तुका पेकोडी मेवता. आयज जेजूच्या नांवान तुका सुटका मेवता. आयज जेजूच्या नांवान गाडेपण तुज्या घरांतले भायर सरता. हालेलुया. We are an instrument of the Lord. Hallelujah. We are a voice in the wilderness. Today we are a voice just like John the Baptist was at that time when Jesus had physically come. Hallelujah. At that time when Jesus had physically come, John the Baptist was a voice in the wilderness proclaiming the word of the Lord and telling that Jesus is coming. The one who is going to take away your sins is coming. The one who is going to baptize with fire is coming. He was proclaiming at that time, and today you and I are the voice. Hallelujah. John Baptist त्या दिसांनी ये ताळो आपलो उजार करतलो. सोरेस्पराची वाट तयार करपाक आनी सगळ्या लोकांक सांगपाक की तो येवचो आसा जो जावन आसा उसवाड. तो जावन आसा जो संवसाराची पातकां काडटलो. तो जावन आसा की पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुका बॅप्टिझम दितलो, स्नान दितलो. ताणेन परगट केल्यार आयज तूं आनी हांव जावन आसा एकटाळो. आय एम अ वॉयस इन द विल्डरनेस. यू आर अ वॉयस इन द विल्डरनेस. इफ यू यूज योर वॉयस यू आर अ वॉयस. That's all. Nothing else. You and I are nothing. We are not gods. आमी देव न्हय, आमी कांयच न्हय. आमी फकत एक हातयार, आमी फकत एक आयदन जाचे वरवीं देव आपले उतर तुका पाठयता, लोकांक पाठयता. हालेलुया. We are here in these last days. आमी ह्या शेवटाच्या दिसांनी आमी आसा ह्या संवसारान की त्याच पवित्र आत्मा, तोच पवित्र आत्मा जो इलायजा गुजार करतालो, जॉन द बॅप्टिस्टा गुजार करतालो आनी शिसा गुजार करतालो, तोच पवित्र आत्मा आयज आमचे भितर रावन हे उतर उलयता. आमी जावन आसा एक ताळो. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जावन आसा एक ताळो जो उजार करता देव ह्या संवसारान. हालेलुया. की जेजू येवच्या आदी, आता परत येवचो जालो जेजू, ताचे आदी मनशांची तयारी करता. मनीस तयार ना म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. आनी एक सॉट जावन आसा जे मनशांनी गमोंक जाय मनशांक. हालेलुया. जेन्ना एक सांत भक्त ह्या संवसारांतलो काबार जाता, जेन्ना तो मोडटा, तेन्ना तो मेल्या उपरांत ताका कसलोच वांटो ना ह्या संवसारान. तो गेलो. पूण जिवे आसतना आमी अजापान विस्मिता करूंक जाता. When we are alive on this earth, we can do it. When we are alive in this earth, we can give glory to God. Hallelujah. The grave cannot praise him. Hallelujah. फोंडान पावतकूच आमी देवाक महिमा दिवपाक जायना. Hallelujah. So when we pray to someone who is dead, जो कोण मेला आसा, जेन्ना आमी ताका उलो मारता आनी ताची फेस्त करता, तांकां आयकूंक येता ना. They cannot hear us.
Because the Bible says they cannot hear us. Who can hear you? The one true, omnipotent, omnipresent God can hear you. Hallelujah. Hallelujah. He listens to you because He is eternal God. तो सासनिक देव जावन असा सगळ्या जाग्याचेर असा आता आम्ही उलयता आसतना तो तुका टच करता. Why you are feeling that fire inside of you? कित्याक तुझे काळीज ह्या वेळार अशें बर्न जाता, अशें तुका फील कित्याक जाता? कित्याक तो तुजे भितर आसा, तो तुजे संगात्यान आसा. हालेलुया. तो तुज्या घरांत आसा, तो तुजे लागीं उलयता, तो तुजे काळजाक हात लायता. He is God, is a spirit. Hallelujah. देव आत्मा जावन आसा. And it is time that people know this truth. God is a spirit and His worshippers must worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Arga deva. Dev maka tuka uzar kota. So हांव जिवी आसोसोर देवान म्हाका असो एक दिला देवाचे उतर पोरगोट करपाक. पूण हांव मेल्या उपरांत हांवें कांयच करूंक जायना. हांव मेल्या उपरांत म्हजें मोडे जातलें. मोडे म्हाका काशावान घालतले आनी जरी तर जेजू येयना बिफोर आय डाय, if Jesus doesn't come and the rapture doesn't happen, but I will be put inside the coffin, right? And I will be a dead body. Can you talk to a dead body? Can you pray to a dead body? Can I do anything when I am dead? मेल्या उपरांत हांवें तुजे पासत कितें करूंक जाता? तुमी गोडेक म्हणटा सिस्टर म्हाजे पासत माग म्हाज्यान तुजे पासत कांयच करूंक जावचें ना. कित्याक हांवें लिगून जेन्ना म्हजे कुडीन आसतना हांवें म्हज्या देवाकूच महिमा दिली. हांवें फकत जेजूकूच उलो मारलो की ओ माय गॉड राबा शिकानो मारासी केरिका मोंदरा शाटा लिब्रुस्ताना mahata rakati estikereba. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hebrews chapter 7 verse 25 says that He ever lives to make intercession for us. तो जियेता सासनाक, जेजू जियेता सासनाक आमचे पासत विनोती करपाक. So कोण तुजे पासत विनोती करता? जो सासनाक जीव आसा, the true living God. He is the one who will intercede for you. He is the one. I cannot do it when I'm dead. I can do it now when I'm alive. हांव जिवी आसतना हांव जेजूच्या नांवान तुजे पासत मागणें करूंक जाता. पूण एक बसलेलो आसता सिंहासनार जे म्हजें मागणें आयकता कित्याक हांव जिवी आसा. Hallelujah. I'm alive. I'm alive. The Spirit of the Lord is interceding through me, and Jesus is seated at the throne and listening and interceding along with us. Jesus Christ आमचे बराबर रावन intercession करता. Look at Romans 8:26. For we know not what to pray for as we ought. We don't know what to pray for. आम्ही नॉकॉन कितें मागणें करचें तें, but the Spirit of God making intercession for us with groanings that cannot be uttered. पवित्र आत्मा आमचे भितर रावन विनोती करता. केन्ना जेन्ना आमी जिवी आसा कित्याक की कूड जावन आसा मंदीर देवाचे. This body is the temple of the Holy Spirit. Hallelujah. And God is using this body to glorify Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. But when we die, nothing is there. Nothing is there. We will be with the Lord in our spirit, and this body will be buried down there. Nobody can help you when they are dead. So why? Open your eyes, people. Open your eyes. We can't pray to somebody who is dead. जिकोण मेला तांचे फुड्यान वचून आमी हात जोडूंक जायना. तांचे आमी मूर्ती करूंक जायना. तांकां आमी भोसूंक जायना कित्याक ती जावन आसा रचना. First of all, they are creation. Secondly, you are taking the material that God only has made. You are taking the mud. The people are taking the mud, the stones, the wood. God created that, and you are making a stone, a stone god, a mud god, a wooden god, a gold god, a silver god, and you are bowing before them. मुनीस देवाची रोसणेकूच घेऊन देवान जी माती रोसल्या ताची मूर्ती घोडटा. देवान जो फातर रोसला ताची मूर्ती घोडटा. देवान जे लाकूड रोसलं ते झाड रोसला ताची लाकडाचे काविंग करून एक मूर्ती घोडटा. ताचो उमाव घेता. कितली मूर्खता. आमी सगळी मूर्ख आसली. आमी सगळी कुड्डी आसली. या संसाराचो देव आसा ताणें आमच्या दोळ्याचेर एक पट्टी घातली. आमकां दिसती पडनासले. आमी धर्माचेर इतलो विश्वास दवरताली, पूण आमकां देवा सांगाता एक संगती नासली, एक संबंध नासलो. We did not have a relationship with God. We were lost and we were blinded by the God of this world, as it says in 2 Corinthians chapter 4 verse 4. The God of this world has blinded our eyes that we cannot see the glorious light of the gospel. या शुभ वर्तमानाचो उजवाड आमचेर येवंक नासलो कित्याक आमी कुड्डी आसले. पूण देवान आमकां विचून काडले. देवान आमचे पासत विनोती केली. जेजून आमचे पासत विनोती केली. God prayed for us. Jesus prayed for us. Use somebody on this earth. या संसारान देवान कोणाक उजार केले आमचे पासत मागणे करपाक.
फावो त्या वेळार देवान आमची नदर घातली, देवान आमकां साल्वार केले म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो. आनी आयज आमी साल्वार, वी आर सेव्ड टुडे बिकॉज जीसस सेव्ड अस एट द राइट टाइम. हालेलुया. वी वर लॉस्ट just like these people, and we are saved now, and we have the truth now, and the Spirit of God is come inside of us now. Devacha pavitra atma amcher ailala asa. Hallelujah. And this is the purpose, that Jesus will be glorified. This is the purpose of preaching the gospel, not just to give people miracles. That is part of the kingdom. Miracles are part of the kingdom. Prophecy is part of the kingdom. But who is greater, the kingdom or the king? The king is greater. As we worship the king, the kingdom will be manifested in our life. Listen to this. As we worship the kingdom will be manifested in our life. Joshe आम्ही स्वर्गीच्या राजाची, राजाक आम्ही बोसताव तोशे स्वर्गीचे राजा आमचे भितरल्यान दिसती पडटले. As we worship the King of Kings, it will be manifested in us, the peace, the joy, the righteousness, the power of God. Miracles will happen, prophecies will come. You will have the word of knowledge, word of wisdom. You will have the gift of tongues and interpretation. Every gift that is kept for the children of God, everything is yours in the name of Jesus, only in the name of Jesus. Hallelujah. Open your eyes, people. Hallelujah. उगटे कर तुझे डोळे. जेन्ना जेजूक आमी घेता तेन्ना देवाचे राज आमचे भितर बोरगोड जाता, आमचे भितर मॅनिफेस्ट जाता, वो दिसती पडटा. हालेलुया. कित्याक तो राजा कोण व्हड जावन आसा? राज्य और राजा, स्वर्गीचे राज्य व्हडले, स्वर्गीचो राजा व्हडलो. स्वर्गीचो राजा जाणे स्वर्गीचे राज्य केला तुजे पासत आनी म्हजे पासत. He is greater. He is the greatest one. He is Elohim. He is the most high God. He is El Shaddai, Almighty, Adonai, our master. He is Jesus. He is Yeshua. To Jesus जावन आसा. Hallelujah. He was the word at the beginning. To सोबद जावन आसलो आनी सोबद देवाठाय आसलो आनी सोबद देव जावन आसलो आनी सोबद मनीस जालो आमचे पासत जियेलो. हालेलुया. आमचे मदें जियेलो आनी होच जेजू ताका खुर्सार खिळायलो. ताणें आपले रगत वारयलें आमकां लागून. He shed his blood for us. He sacrificed for us. No saint will do that for you. No saint will die for you, just for the whole world. They will not die. Maybe a good man can die. The Bible says maybe a good man can die for one good man. But nobody will die for the sins of the whole world. Akka संसाराच्या पातकांक लागून कोण मरचो ना. हालेलुया. म्हजे मोगाळ बाबडेनो, जेजू मेलो आमचे खातीर. आणि ताची महिमा करूंक आमकां ह्या संवसारान धाडला. आनी जेजू येवचो जालो, परत येवचो जालो आनी आख्खे पृथ्वीचे तो नदर मारतलो आनी आपल्या 8 बडव्यांक तो सगळ्या वाटन डायरेक्शनांनी धाडटलो आनी आपल्या विचून काडलेल्यांक तो एकठांय करतलो. Jesus is going to come in the clouds of heaven with power and great glory. He will send forth his angels from one end of the heaven to the other to collect them. And we are saying, yeah, we want Jesus come back, Jesus come back. How can he come back when the gospel has to be preached? You and I have to stand up for the truth. You and I have to stand in the spirit and power of Elijah. We have to stand in the power of the Holy Spirit. The same Spirit of God that used Elijah, the same Spirit of God that used John the Baptist and used all the disciples, has to use you and me as a voice in the wilderness. Hallelujah. I am a voice in the wilderness today, proclaiming the word of the Lord, and the Lord is telling to you, you and I have to proclaim this word of the Lord. Stop giving anybody the glory. Nobody deserves the glory. Hallelujah. God will not share his glory with anybody. No saint of God will get the glory. Hallelujah. So it's a happy feast of this and happy feast of that. See, one day the time will come, you and I will stand before the throne of God. I will be questioned whether I told the truth. एक दिस आम्ही देवाच्या संकारीक उबे रावचे पडटले. जोडटेच्या दिसा देवाच्या संकारीक एकल्यान जाप दिवची पडटली. म्हाका देव विचारतलो की तुवें सोत परकोट केला की ना. राईट. आणि तुका देव विचारतलो जेन्ना तुका सांगलेले तेन्ना तुवें आयकला की ना. जरी तर हे उतर तुज्या कानार पडटा आनी तोरी आसतना तुका तेच करपाक जाय जाल्यार तूं जबाबदार, कित्याक हांवें सांगून मेकली जालें. Hallelujah, hallelujah. The Bible says in Ezekiel chapter 3 verse 17, Son of man, I have made you a watchman over the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth and give them warning from me. When I say to the wicked, you shall surely die, and you do not give him warning, the same wicked man will die in his iniquity, but his blood will I require at your hands. But if you want the wicked from his wicked ways, then the man will die in his wickedness, but you have delivered your soul. किती सांग सुद्धा देव. Ezekiel 3:17.
की मनशाच्या पुता हांवें तुका एक गोवायकी कसो दवरला ह्या संवसारान. जे हांव तुका सांगता, जे वॉर्निंग, जे चेतावणी हांव दिता मनशाक, ती तूं वच आनी तांकां दी. जी दृश्ट वाटांनी चलता, वांकडे वाटेर चलता, तांकां तूं वांकडी वाटेर चलता म्हणून तूं सांग. जरी तर तो मनीस वांकडी वाटेन चलता, तू तर सांगिनाय जाल्यार तो मनीस आपले वाटेन मरतलो, पूण ताच्या आत्म्याची जबाबदारी तुजेर आसतली. पूण जरी तर तो मनीस आपले वांकडे वाटेन चलता आनी तुवें ताका सांगलें सोत कितें तें, तो मनीस साल्वार तर जावं किना तो आपलेच करीत रावलो जाल्यार तुजी जबाबदारी तुवें केली आनी ताचें रोगोट तुजे वयर आसचें ना. His blood will I not require at your hand. If he dies, but you did your work. Hallelujah. Today God has sent me. As God has sent John the Baptist, God has sent me today. Also John Baptist patelo, John Baptist monte. Listen my people. John the Baptist said, I have been sent. I am a voice. I'm sent. I'm a voice. Maka patoila. हांव एक ताडो जावन आसा अरण्यांत वाट तयार करपाक. तेच भाशेन तुका आनी म्हाका पाठयला वाट तयार करपाक. Hallelujah. To warn the people. So I'm telling you the truth today. Praise God. Thank you, Jesus. Yes, सोच जावन आसा म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. आमच्या गांवांनी, आमच्या देशान, आमच्या आख्या संवसारान फेस्तां जातात. आमकां जाय तशें करतात, पोरबो करतात, फेस्तां करतात. तुमच्या साताचें नांव घेवन उगडास दवरया, देवाक बरें लागना. जोआन बाप्तिस्ट आयलो मनशांक उदकाचो स्नान दिवपाक. तो आयलो लोकांक जेजू सवे व्हरपाक, जेजू सवे हाडपाक. पूण तूं आनी हांव आयज देवान आमकां वेंचून काडला. आमी एक ताळो जावन आसा अरण्यांत. आमकां देव उजार करता मनशांक देवाशी लागीं हाडपाक. हालेलुया, हालेलुया. अशें जावं नये की आमी एका सांताचें नांव घेवन आमची फेस्तां करप. अशें जावं नये की आमी ह्या देवाक दुखोवंक जाणेन आपलो जीव आमचे खातीर दिला. Let it not be that we grieve the Holy Spirit by doing these things. Let it not be also that we grieve the Holy Spirit by keeping silent. We can't keep silent. We have to tell, because so many people are dying without the truth. So many people are dying doing all these things. Who saved them? Who has saved them? Do they know that Jesus Christ can save them? Only He. What have they been doing all their life? It's not enough to say, I believe in Jesus also and I believe in that and I believe in that. Jesus kui manta, eka manta, teka manta. No, my dear, no, 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 no. You believe only that Jesus is your Savior. That's it. And the rest of the people who are there, the saints and everybody, they're just like us. Thank God for them. That's it. But we don't worship anybody else except the one who came for us, lived for us, died for us, rose for us. He's on the cross. He's seated at the right hand of the Father. He was on the cross. He's seated at the right hand of the Father. Hallelujah. He died for us. He lives for us forever. He's the one who will get the worship. ताका आमची आराधना, ताका आमी बोसूंक जाय. सगळे आमच्या काळजांत, सगळे आमच्या मनांत. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Don't give anybody else the place in your heart. That place belongs only to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So these days, when there is so much of noise about so many things happening, या संवसारान इतलें घडटा, आतां तरी आमचे दोळे उक्ते जावं दी. आतां तरी आमी आमच्या जेजूक महिमा दिवनी. खंयच्या सातां भोगतांक न्हय, पूण आमी आमच्या देवाक महिमा दिवया. हालेलुया. जरी तर आमकां फेस्तां करूंक जाय, जरी तर आमकां सेलिब्रेशन करूंक जाय, जाल्यार हें सेलिब्रेट कर. Celebrate this. You want to celebrate a feast? You want to celebrate something? Celebrate this, that Christ died for you and you are saved. Celebrate your birth. Celebrate your new birth. Celebrate the fact that Jesus has saved you from your sins. हे celebrate कर की जेजून आपल्या रोगतान तुजी पातकां धुवून काडल्यान. तुका जेवपाक बरें जेवंक जाय, बरें खावपाक जाय, घरान कर आनी दुसऱ्यांकूय वान. पूण ह्या एका रिजनाक लागून कर की जेजून आपले जीव म्हाज्या पासत दिलो. जेजून आपले रोगोत म्हज्या पासत वारयले. हाका लागून हांव हें आज जेवण करता, हांव हें जेवण जेयता, आर्गा तुका जेजू, आनी ह्या जेवणांतलें हांव दुसऱ्यांक वांटता. हांव म्हज्या घरांतलें हांव दुसऱ्यांक दिता. हालेलुया.
हांव तर बरें जिवीत जियेता हांव म्हज्या जेजूक लागून जियेता लेट जीसस गेट ऑल द ग्लोरी John Baptist Saint John remember this word Saint John is Saint John okay you are also a saint I am also a saint we are set apart because of the blood of Jesus we are sanctified that is the meaning of a saint hallelujah we are washed in the blood of Jesus it's time for you to be a voice because John the Baptist was a voice it's time for you to iktaloza do not keep silent when you know the truth speak about it tell the people don't be afraid of what other people are going to say to you it is better that you say yes to God and say no to people hallelujah it is better that you obey God we would rather obey God rather than man आम्ही मनशांचे आयकोंक न्हू आम्ही देव सांगता ते आयकोंक जाय म्हज्या मोगाळ भाव भयण इन दी एंड we are going to stand before God people are not going to come to save us at the time of our death they cannot give us eternal life ताणी आमकां सासनीक जिवीत दिवंक जायना न्हू एका सातान भक्तान आमकां सासनीक जिवीत दिवंक जायना हांवें तुका सासनीक जिवीत दिवंक जायना I cannot give you eternal life no saint of God can give you eternal life but there is one who is life himself his name is Jesus तो जेजू ख्रिस्त तुका सासनीक जिवीत दिता म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो तो एक सर्गीचे देणे जावन आसा तुजे खातीर म्हजे खातीर he is the gift of God to this world receive that gift today if you have never received he is the one he alone deserves the glory nobody else hallelujah nobody else thank you Jesus hallelujah that the presence of the Lord fill you now this is the truth stand up for the Lord be a voice John the Baptist was a voice we are a voice out save souls if you keep silent somebody may die today in their sins they would never know Jesus let your life proclaim Jesus be a voice तुझ्या जिवितांतल्यान जेजू दिसती पडोनी जेजूक महिमा मेळोनी Apostle Paul says if I boast I would rather boast in the cross of Jesus Christ जेजू ख्रिस्ताच्या क्रुसाचेर बलिदानाचेर आमी नदर मारया ताचेच वरवीं आमी जियोया be a voice speak out don't keep silent you know the truth speak the truth only the truth will set people free तू सोट जाणा सोत उलोय सांग लोकांक भियो नाका माय डियर आयज आमी मनशांक लागून मनशांक खुशाल करूंक जरी तर हे सोत दाखोवन दवरलें देवाक आमी कितें जाप दितलीं you want to compromise why should we compromise no hallelujah don't compromise don't be scared of what people will say to you stand up for Jesus today we have to save the souls then we cannot say are to munis melo are tanen jeev dilo we can't say like that त्या मनशान जीव दिवच्या आदी ताका कोणें सांगूंक ना की एक बोरवासो आसा जिवो बोरवासो आसा तो जेजू Before that man committed suicide, he did not know there was a living hope. Maybe he was praying to all the dead gods. सगळे देव जे मेलेले आसा तांकां गोडेक ताणें घोसलेले पूण आमचो जेजू जिवो जेजू जावन आसा He is the living God. Hallelujah. Hallelujah. This is not about religion. This is not about religion at all. This is not about religion. This is not about Hindu, Muslim, Catholic. No. It's not about conversion, no. It's not about it. I said it before, I'll say it again. We are not here to convert people. We are here to tell you there is life and it is eternal life. सासनिक जिवीत आसा मनीस मेल्या उपरांत सासनाक जिवंक जाय सासनिक जिवीत आसा सासनिक मरण आसा Where will you go? Come on, receive Jesus today. He is the one. I am a voice that is telling you about Jesus. I cannot save you. Jesus can. Come on. If you have never accepted Jesus as your Lord and Savior, जरी तर तुवें जेजूक आजूनपासून तुजो जिविताचो दोनी आनी सोमीक करूंक ना जाल्यार आयज हे मागणें म्हजे सांगाता म्हूण मोगाळो जेजू हांव एक पातकी जावन आसा
बोगोस म्हाका सगळी म्हजी पातकां हांव सोत म्हणटा की तूं खरो देव, तूं जिवो देव. म्हज्या पातकांची कास्त तुजे कुडीर तुवें घेतली. खुर्सार मेलोय, तिसऱ्या दिसा तूं जिवोन जाल्लें. सर्गाट चडलें नी बापाच्या उसव्या हातां तूं बसला. मोगाडा चिसू म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातांत समर्पीत करता. आयज हांव तुजी वाट चलोंक तूं म्हाका शिकय. एक नवें जिवीत तूं म्हाका दी. तुज्या आजीरपणान तूं म्हाका बोर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. आमेन, आमेन. जेजू तुवें जिवीत मोजें पातकां बोगुसून नितळ केलें. प्रामाणीकपण तुजें म्हाका दिलें. काळजांत हांव आशेतां नमस्कार करूं तुका सोमया. मोहिमा तुका दिवूं म्हज्या देवा हांव जियेता. जेजू तुवें जिवीत मोजें पातकां बोगसून नितळ केलें. प्रामाणीकपण तुजें म्हाका दिलें. काळजांत हांव आशेतां नमस्कार करूं तुका सोमया. मोहिमा तुका दिवूं म्हज्या देवा हांव जियेता. मोहिमा तुका दिवूं म्हज्या देवा हांव जियेता. And the reason I live is to worship you. Oh, the reason